Ni Rev.RWEMA Fidel Ninzi ugarutse muri Class the King TV. Turabashuhuje, tubifurije amahoro, tubifurije ishya n'ihirwe. Class the King TV ni chaîne cyangwa se ni channel, ni YouTube channel icaho ijambo ry'Imana, icaho impuguro zitandukanye, icaho ibiganiro bitandukanye. Rero dukomeza kubasaba kugira ngo mukomeze kudushyigikira, mukora subscribe, mukora like, mukora share, mutanga comment kugira ngo tubone ko turi kumwe, tubone ko mudushyigikiye. Imana ibaho umugisha. Ndi kumwe n'umugaragu w'Imana Sidegage Emmanuel. Uyu no Murundi uri hano mu gihugu cy'u Rwanda kubw'impamvu. Rero reka dutangire ikiganiro cyacu n'isengesho. Mana, turagushimira, turaguhimbaza, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugushimiye ubuzima, tugushimiye imibereho, tugushimiye ibyiza byose udahwema kutugaragariza. Uhabwe icyubahiro nyiringabo. Turagushimira kubwa buri kintu cyose cyukora, turagushimira imbaraga, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira urukundo, turagushimira imbabazi udahwema kutugaragariza, izina rye nirihimbazwe. Reka Kristo yamamare, isi yose imumenye, imusobanukirwe mu izina rya Yesu. Tuje hano kwamamaza inkuru yawe, kandi tuje hano kwamamaza ijambo ryawe. Turagusabye udushyigikire, umwuka wera w'Imana abe hano, kandi imitima y'abadukurikiye bose igubwe neza. Mwami, ihindukire mu izina rya Yesu. Ikiganiro tugiye kuganira, tuganirize mu izina rya Yesu, kizakurikirwe, kizakundwe, kandi kizahindura imitima ya benshi kuza ku birenge bya Kristo Yesu. Turakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha umugisha. Aho ari we wese uduteze amatwi, abarwaye, abababaye, aho ababaye hose, umurambureho ikiganza cyawe cy'ubuntu, maze abone ukuboko kwawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Ndababwiye ko turi kumwe n'umugabo w'Imana Sindayigaya Emmanuel. Reka tubanze tusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kuganira, tuze kujya ku meza y'ikiganiro njyewe n'umugaragu w'Imana. Reka dusome abafite Bibiliya, Bible, nimusome mu Itangiriro, Genesis chapter 6 verse 1 up to 16. Itangira ibice bitandatu, umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abo bakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihugu cyo hanyuma, no mu gihe cyanyuma cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Nuko kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Mana ishimwe. Ndarisubiramo, umurongo wa 8 igice cya 16 cyo mu Itangiriro cyangwa se Intanguriro. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Cyampa Emmanuel turi kumwe ukagirira umugisha ku Uwiteka. Cyampa wowe udukurikiranye kuri Class the King TV ukagirira umugisha ku Uwiteka. Cyampa urubyaro rwawe rukagirira umugisha ku Uwiteka. Cyampa umutware wawe cyangwa se umugabo umufasha wawe akagirira umugisha ku Uwiteka. Cyampa igihugu cyawe kikagirira umugisha ku Uwiteka.
cyampa ishyanga ryawe ishyanga uyoboye rikagira umugisha kuwiteka nkuko Nowa yagiriye umugisha kuwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa, uru ni byaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Ese ugendana n'Imana? Ese uyu munsi uragendana nande? Ese uyu munsi ninde ukuyobora? Ese uyu munsi ninde ukuyobora? Ninde ukugayidinga? Ninde ukurinda? Ninde wishingikirijeho? Kandi yabyaye abahungu batatu, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Tugeze kuri titire ivuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe nuyirangiza hejuru. Umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzashyiremo amazu, iyo hasi niyo hejuru, niya kabiri hejuru yayo, niya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru. Ibiri mu isi byose bipfe, ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigori, mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Bibiri by'amoko yose bizaze aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo bene data mudukurikiye mbabwire aya magambo. Turi mu isi iyobowe n'ubutware bw'umwijima, turi mu isi iyobowe n'ubutware bwa gishitani, imbaraga za gishitani. Turi mu isi iyobowe n'imbaraga z'amayoberane zitagaragara, cyangwa se imiryango imwe n'imwe itagaragara, ikorera mu bwiru buhishwe udashobora gucukumbura nk'umwana w'umuntu. Hano kuri Kurasi da King TV, iki kiganiro ngira ngo kizajya kinacaho buri gihe kenshi. Ni ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye buzize kutamenya. Turashaka rero ukuri kubiri, ukuri ku ijambo ry'Imana. Nicyo kiganiro turimo, ukuri ku ijambo ry'Imana. Kandi turashaka ko buri muntu wese asoma ijambo ry'Imana, agasoma rikamucengera. Uyu munsi ikibazo dufite, mugaragu w'Imana Manuel, dufite ikibazo cy'umuntu uhaguruka kumva ko yabaye runaka akiyita n'ititere, agaterura titere iri hariya mu gishorishori akaza akayiyita. Ariko kandi ijambo azi ari iryo mu byahishuwe gusa, iryo mu itangira atarizi, cyangwa se iryo mu itangira ari ryazi, iryo mu bitabo byo hagati cyangwa by'ubwe ntaryazi, akaba afite amagambo 2-3 gusa azi. Arepeta, ahora avuga, ahora abwiriza, ibyigisho biraho ntacukumbure. Iki gitabo Bibiliya, Bayibuli, ni igitabo Imana yaduhaye. Iyi si dictionnaire. Iki ntabwo ari igitabo cya shimi, iki ntabwo ari igitabo cya fizike, iki ntabwo ari igitabo kitwigisha. Ni igitabo gihindura umubiri, kigahindura umutima, kigahindura imitekerereze, kigahindura ubwonko, kigahindura roho.
ukaba umuntu mushya mu bwami. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana tugeze aho yibaza, tugeze aho dusomye ijambo ryayo, aho yari irimo kwibaza yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Yari igeze aho ibona ibyaha bigwiriye, ibona ibyaha bigwiriye. Uyu munsi turabona ibyaha bigwiriye, turabona ibiki, turabona urukozasoni, turabona abantu batinyuka agakora ikintu kiba, umuntu agakora ikintu, umubyeyi agakora ikintu umuntu wese atangarira akavuga ati kweri uyu mubyeyi yatinyuka agakora ikintu wakibona ukikanga. Rero turagira ngo tubabwire isi y'iki gihe ikeneye Imana. Iyi si turimo ntaho turimo kubona aho itandukaniye n'igihe cya Nowa, ahubwo tukeneye kongera gutabaza Imana tugasenga. Abantu bameze nka ba Nowa mukeneye guhaguruka, torero ry'Imana mukeneye guhaguruka. Abashumba mufite umutima nk'uwa Nowa, abakozi b'Imana mufite umutima nk'uwa Nowa, mukeneye guhaguruka, tugahaguruka, tugatega amaboko, tukamanika amaboko, kuko isi yo turareba irimo ni byiza, dufite iterambere, ni byiza ikoranabuhanga, ni byiza ubumenyi kubugira, ariko noneho dukeneye no kumenya ubumenyi bwiza bw'Imana butuganisha mu bikorwa byiza. Imana ishimwe cyane. Icyampa ubumenyi ufite akaba ari ubumenyi bukuzanira gukorera igihugu cya, akaba ari ubumenyi bugufasha gufasha itorero rya, akaba ari ubumenyi bugushishikariza gukunda umuvandimwe wawe, gukunda umuturanyi wawe, akaba ari ubumenyi bugushishikariza gukunda, ugakunda ikiremwa, yewe no kugera ku karemwa gakuru ukamenya ngo aka kantu ni Imana, ukagira umutima wo kutangiza iyi si, ukagira n'umutima wo gukunda igiti nk'iki ngiki kiduhaye igicucu. Kuri iyi si buri muntu wese n'ubwugamo bwa mugenzi we, buri muntu wese iki giti gifite akamaro, ukumva ko kugitema nta kamaro. Niba utemye kimwe se tera bitatu, uvuga uti nteye bitatu, nteye bitanu bigisimbura, kuko Imana hari impamvu yagishize kuri iyi si. Niba hari impamvu yagishize kuri, nuko yarize ko kizakugirira akamaro. Uyu munsi nyakubahwa ntitwagira imvura tudafite amashyamba. Imvura kandi turayikeneye, ikiremwa muntu kirayikeneye, ibihumeka birayikeneye, inyamaswa zirayikeneye. Nanone hariya muri pariki aho inyamaswa zikeneye bino biti kugira ngo zugamemo izuba ziberemo. Inyoni ziguruka zikeneye kuguruka zikibera mu biti, zo ntabwo zubaka amazu, zo ntizubaka ama etaje, ntizubaka inganda, zikeneye. Donc buri muntu wese kuri iyi si akamenya ko ikintu kiyiriho ari ikintu akwiye gukunda, ikintu Imana yamuhaye akakijera. Ukajera n'inzuzi, uruzi kuko uzi ko ari rujya kuvoma, ari rwo ruduha amazi, ukajera ikintu cyose ukagikunda. Environment ibidukikije ukabikunda. Imana ishimwe cyane, kuko mu bihe byatumye Imana irimbura isi yo mu gihe cya Nowa, ikarimbura generation yo kwa Nowa. Ni ukubera iki? Ni ukubera ibyaha byari bimaze kugwira. Ibyaha byamaze kugwira, Imana irarakara. Imana irarakara, Imana irakara ikavuga iti ni ngombwa rero mureke dukore neza. Imana itongera kuzana bya bindi byabaye kwa Nowa, ikavuga iti noneho nibi ndabikora. Murabizi yashyizeho byo isezerano navuga ngo sinzongera kurimbuza isi umwuzure, ahubwo nza umuriro w'amazuku, imperuka. Hariho imperuka. Uyu munsi ntabwo ari amazi none hazaza gatwara, oya hari ikindi. Rero iyi si turimo Banyarwanda, Abanyarwandakazi bumva ururimi tuvuga, turagira ngo tubashishikarize ni yacu, nimureke tuyikunde, nimureke tuyibeho, nimureke tubeho mu buzima bwo koroherana. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo tuganire ese turashaka ko abantu bamenya. Ndashaka kukubaza, ese tumaze iminsi turimo kumva hirya no hino amaradiyo, imbuga nkoranyambaga, abantu iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga hari aho kubitana nk'ibintu byigisha ibi n'ibi, byigisha ibi n'ibi. Hari ibyo mperutse kubona bivuga kwikinisha. Wabivugaho iki? Ego, ivyo naje maze iminsi ndavyumva ivyerekeye kwikinisha. Amaradiyo abivuga hirya no hino, abakora ibiganiro bavuga ko bashoboye gukiza, bafise imiti ikiza kwikinisha, bafise imiti ishobora kuvura ivyerekeye inyatsi, ibintu nk'ivyo nyene. Ariko nkatwe abana b'abantu
ntitukajanirana n'amarangamutima. Yego izo nyatsi zibaho, uko kwikinisha kubaho. Ese uko kwikinisha ni ingwara nk'uko kwa malaria? Ese uko kwikinisha ni ingwara nk'uko kwa tifoide? Ese uko kwikinisha ni ingwara nk'uko kwa gripe? Ingwara zose, ijambo ry'Imana rivuga ko ingwara zose ziva kuri Satani, ziva ku madayimoni, imyuka mibi y'abadayimoni. Kandi ingwara zose mu isi ntayidakira kubw'ubushobozi bw'Uhoraho Imana. Abo bavuga ngo kwikinisha ngo barakuvura, ego buri muntu wese araza akavuga ati nzi ivyatsi runaka nshaka kubivuza umuntu agakira. Ego nivyo naho bibahora, hari impamvu, ariko bene data nitwuguruka ubwenge. Yemwe bantu b'Imana nimuguruka ubwenge bwanyu. Ukwikinishwa gutegwa n'amadayimoni, ukwikinisha gutangura mu mutwe, mu bwonko, ni ivyumviro bikuzamwo, ukumva yuko ukwiye gutesha agaciro icare mu kigenzi cawe. Uno munsi Imana yaturemye irema umuhungu n'umukobwa, umugabo n'umugore. Urubuto rwanje ni impano y'umugore wanje, urubuto rw'umugore wanje ni impano yanje. Ni ikintu umugore n'umugabo bahurirako bakarema. Ni don de Dieu, ni impano y'Imana twahawe. Ariko no munsi yo mpano hari abantu bayibiha kwitagagaza, kuyandagaza, bakagenda bakikinisha. Mbe zijya mbuto wikinishije zija hehe? Ubundi ho zija zigana hehe? Eske Satani urashaka kumuvurisha ivyatsi? Ko kujya kwikinisha kuva ku badayimoni? Satani urashaka kuja kumuvurisha bijya vyatsi dutora, ivyatsi dushaka guturira bigasha? Utumanyu tw'ivyatsi tw'ibiti, les petits blanches dukoresha, ushaka kuturira bigasha? Eske nibi vyokanga Satani? Satani yubahutse umwana w'Imana kumugerageza mu bugaragwa. Eske umukangisha ivyatsi ngo uramukirisha ivyatsi? Ngo nimuze turabavura, turafata bijya vyatsi tubikoroge, tubagire ama portion runaka, tubivangavange, tukuremwe amazi runaka, mugende muze muranya ngo mukire kwikinisha. Umuti wo kwikinisha uri muri Yesu Kristo watubambiwe, umwami n'umukiza wacu. Wakiza abadayimoni ari bo nyene gutera ukwikinisha. Nta mwana w'umuntu akiza ukwikinisha. Ukwikinisha gukizwa n'amasengesho no guca bugufi, tugatakambira Imana, tugahamagara Imana, niho kwikinisha gukira. Egera umukozi w'Imana nimba wikinisha aragusengera mu kanya katarenze tierce, no mubare uri munsi y'isegonde urakira ukwikinisha. Izi mbuto zawe nta handi zija, abadayimoni baraza bakazitora bakazijana. Ni imyuka irazikazirekipera ikazijana mu kuzimu, bakazihumanya, ukazobura n'uruvyaro. Wa mukobwa ukagenda ku mugabo ukamara umwaka wa mbere utavyara, ukamara umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane. Abakozi b'Imana bakazosenga, ukaza kuronka umwana mu nyuma y'imyaka 10 warananije abakozi b'Imana. Kuko kubw'ivyo wakoze ukanka no kuvyatura imbere y'abakozi b'Imana. Uko kwikinisha gutegwa n'abadayimoni. Bene data bashiki bacu, abavukanyi bacu, ni mugaruke. Jambo ry'Imana rivuga ngo umwana w'umuntu yishwe no kutamenya. Ukwikinisha gutegwa n'amadayimoni ni imyuka mibi izikinjira mu bana b'abantu igakorera muri bo. Iyo myuka mubi nta kindi gamije atari gutesha agaciro ivyaremwe bigenzi vyacu. Ikinjira mu mugabo kugira atesha agaciro umugore we. Umugore akazogema mu gitanda ngo umugabo aramukunda. Kumbe umugabo akunda ukuboko kwe. Dufise abo twaremewe, mwabagabo mwaremewe abagore banyu, mwabagore mwe na mwaremewe mwaremewe abagabo banyu. Nimuheshe icubahiro c'Imana yabahaye. Urubuto ni ikintu c'agaciro. Urubuto remwe mu maraso, amaraso twayahawe n'Imana. N'ubugingo, urubuto rutanga ubuzima. Ugafata agasabuni ukaja muri toilette ukikinisha. Za mbuto zawe ukazirekura muri ya mazi. Wamara kuhava mu masegonda 5, daimona akaza, umudayimona ajeje ko kaza akazitora, akazijana. Bakazikoramo ama produit
bakazikora mu mavuta abantu bisiga ngo amavuta ngo ni produit de lotion, amavuta y'amazi, bakazikoramwe ibintu bitandukanye, bikagaruka mu isi byamaze kuba amavuta mu nganda zabo, bakazikoresha ibintu byinshi cyane by'urukozasoni. Wewe ukabaho ngaho baraguhumanije, imyaka ikaza n'indi gashira. Nimukanure bene data, nimugaruke kuwiteka. Nimba ukikinisha no munsi, reka guhangayikira abana b'abantu. Bajya abana b'abantu bijya n'ivyatsi bazobigubinywe, ntibizogukiza. Hari n'igihe wasanga bamwe muri bo bakoresha abadayimoni. Swat ni bibiri. Hari abakoresha abadayimoni babereka bijya vyatsi, swat habari muri business kugira bibesha abantu bashoye kwibeshaho. Kuko inosi uko igenda abana b'abantu dufite ukuri inzira ducamo zitandukanye kugira dushoye gushaka ivyo dushikaho. Hindukira muje ku bakozi b'Imana basengere, barahari bajya mu suzestima makarti, bajya mu suzestima mu midugudu mu mirenge hehe, begere babasengere murakira mu izina rya Yesu. Yesu wenyine wakwiye gukiza kwikinisha, kukwirikinisha gutegwa n'abadayimoni. Ukwikinisha si malaria, ukwikinisha si tifoide, ukwikinisha ni mpemu y'umuntu izamuka ikazamugwa n'abadayimoni, bakayitesha bakayiha guta agaciro, gusuzugura uwo bari kumwe. Icari mu Imana yakuremeye, gira mu byarane mureme, kuko no mugisha duhaye. Garuka ku Mana bene data, garuka ku Mana muhegira abakozi b'Imana basengera kukinisha kuveho. Ijya miti babahaye ni imiti itacimaze, nta gaciro ifise. Satani akangwa n'utwatsi, ntakangwa n'ibi bituntu tunywa, ntakangwa n'ibi turya, kuko ibi turya nta mumaro bigira. Bijya bango murye ngo murakira kwikinisha, bijya bango munywe murakira kwikinisha, ntegukira. No umudayimoni ariko aja muri wowe akagutera ubushakani, irari rijanye nawe nyene. Bene data, duhindukire turabe no mu mazu tubamwe. Kugira itara ryake hari ibintu bibiri, hari faze na netre, hari insinga zibiri, rumwe mu mashanyarazi, urundi nta yarimo. Nta kintu Imana yaremeye ubusa. Ibintu byose ni bibiri mu isi. Niyo afata urusinga rw'amashanyarazi rumwe ngo rakwakiriza amatara, ndakurahiye nta mashanyarazi nta matara azokwaka mu nzi wawe. Ibintu ni bibiri. Nimba wiyumvira wa mugore cyangwa umukobwa we ngo uzovyara ngo utabonye umugabo, ntibibaho nibishoboka. Ibintu ni bibiri, nuko haboneka ico bita umugabo. Bene data, ni muguruka ubwenge, mumenye yuko ivyo biriko biraza bibatera ngo byo kwikinisha biva ku badayimoni. Garuka musubire ku Mana, mwegira abakozi b'Imana babasengere murakira. Ubwo bukorikori ivyo miti baja kubaha nta cimaze. Umuti wa mbere tubone muri Yesu Kristo, no kusenga no kubaha Imana no kuyegera, tukigira abakozi bayo bakaduha umuyoboro Uwiteka agakiza. Urakoze cyane. Impamvu tuvuze ku kwikinisha nuko nanone icyo cyaha cyo kwikinisha cyari muri kimwe kibase isi yo mu gihe cya Nowa. Hari harimwo n'ubusinzi. Ese mugaragu w'Imana Manuel, ijambo ry'Imana iyo turisomye muri Timoteyo turahasanga ijambo rivuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagirwa. Ni kihe kintu uvuga ku nzoga? Hari abatubwira bati pastor bati nimurekeraho ngaho inzoga, nta cyaha kirimo kunywa inzoga, nta cyaha kirimo. Ese nawe ni kubibona? Yego, Bibiliya avuga ngo vino n'umucokoranyi, vino n'umukobanyi. Uwiteka yaremye ibiti, Uwiteka arabirema kugira tuze tubiryeho. Hari ibyo turya amababi, hari ibyo turya ibyama byabyo, imbuto zabyo, hari ibyo turya imizi yabyo, ari amateke, imyumbati, ibijumba, ibikoro. Hari n'ibyo Uwiteka yaturemeye kugira tunywe. Akaro dufata igiti cy'umuzabibu arico bita Olivier, akaro kandi igitoki, akaro kandi amasaka. Kera mu muco w'isi yose inzoga cari ikintu citeka, cari ikintu c'ishema,
cari ikintu buri muntu wese ashaka kunywa kugira afata umwanya wo kuganira n'umushuti we, cari ikintu gituma umuntu muri we akanguka akumva arugurukiye mugenzi we. Haje kugera igihe muri ivyo bintu Imana yaturemeye kugira tunywe, no muri bimwe Imana yaturemeye kugira turye, Satani arabihumanya, arabyanduza. Ninda yobeye yuko urwagwa bafata amasaka nk'umwambiro bakashira nk'umusemburo kugira dushobore kurunywa. Muri uwo mwanya ugiye kubibwira umuntu w'umusinzi akubwira ati nese ntibyaremwe n'Imana kugira tubikoreshe. Nivyo byaremwe n'Imana kugira tubikoreshe, ariko kuvaho byahumaniye niyo tangiriro yuko umwana w'umuntu yatanguye kubiha agaciro no kwigenza nabi mu byo Uwiteka yamuremeye. Imana duhaye ibintu tubirye tubinywe, ariko mu ishema ryayo mu kutayitesha agaciro. Inzoga bamwe baravuga ngo ni icaha, abandi si icaha. Ubwa mbere nticari icaha, caranyobwa ngo uraja mu biriya musange no warayinyweye, yarayisanzwe ayinywa, ariko umunsi umwe mukojira ukoza soni imbere y'abana aratumwambaro yambara ubusa. Kuva ico gihe yavuye ngaho yihanye kunywa inzoga, byamubereye isomo. Bantu b'Imana, bana b'Imana, nitwige kwigira ku bandi, dutanguriye. Uno munsi inzoga ikabura ireve ya esprit. Ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo ntimugasinde vino, musinde Mwuka Wera, mpwemu yera, mpwemu w'Imana. Uno munsi impwemu yacu nitwakabaye kuyanduza na bijya Satani yanduje. Ntiyabaye kuba éveillé par le vin, ariko yabaye kuba éveillé, yakabaye kuba éveillé n'ijambo ry'Imana na mpwemu w'Imana. Impwemu yacu nitwirinde ibiboreza birimwo ivy'Imana yaturemeye nk'umugisha Satani yangirije. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ati n'ukuboko iyo gukoze icaha canke ijisho ko gukoresha icyaha, byo gukoresha icyaha bice. None se wewe uhevye inzoga urapfa? Hari umuntu uhevye inzoga arapfa? Hari umuntu uhevye ubusinzi arapfa? Nta numwe mu bani data, nta numwe no kuri pe. Tugarukire ku Mana, tumenye ici tugombaho, tugire mu bugombe bwayo. Iyo nzoga ntawe yishe, iyo nzoga mbese nta numwe yagwaye ngo aje mu bitaro ngo kubera yabuze inzoga yo kunywa. Murakoze cyane. Dusoza tugana ku musozo, twagira ngo tubabwire ko n'ubundi ikindi gice kizakurikiraho, kugira ngo mujye dusobanukirwe ijambo ry'Imana ritubwira no ku bumenyi bw'isi no kubiriho hanze ahangaha. Imana ibaho umugisha. Watanga nimero zawe za telefone? Nimero zanje ni 078 51 90 6 5 7. Imana ibaho umugisha. Nanjye ushatse kunyandikira kuri WhatsApp ni ikimenyetso cyo guteranya 256 7 8 2 7 3 1 6 4 4. Imana ibaho umugisha. Shalom.